examination ana omokoye no ho na omo bia e prono se afedie munwura mu na monkosa line so de be ya screen ni be start no eho ena some pressure ahodo na wo gate na no obi apentima kwakodi ani se de be tire ni screen ni ntam ena obi se ema eni mema mu obi mu tetetoy na mu tietie omo so ni ade na abraho se na ba ni se Oduro ho no ma nipa se de din ka do to mi ema makomako ensia na se omo firi mu ahwere mu nkwa in fact ya abraho se papa nipa ensia mu ahwere mu nkwa nyina ye manko a ana emunum eda ICU ati se emu aye diam 28 de mo prepare emu ati se president of the land the commander in chief ewem ewo military hospital hwe wo mo speaker of parliament eso ko hwe mo ko di nkomo e ma ba wa no ene mo prepare ho esitie na ya alhosa menu a esi wo na ever recruitment hu sensem ya no enura na no ebi ko so ewo sunyan na the man for obi e kan wasem say de ade wo ko security service bi mu a e wo say offer punishment bi mu ana asesen na enura udu takwade a na amodile mu a na nso na starting na nso starting na emuna san na se still na maba wani mrante da su delay mu and nso starting say jemu and so still na maba wani mrante da su ejina nso ni mu a o masala na areho sempa na say baby no mo ye sa exercise no nso be tie ho and so still na Ghana mrante ni mabawa say on be so boso mo manyamba am be so mo so moment nso mu awie mu omo se from na video no in fact na areho sempa papa they say omo dine nso ni mu a say tie ho enye say you a tie nso na ni fin ana ma se o mata no mo tim no bi akuta ne brown envelope na wo sorry akwai Obasum Ghana no ana so Obasum man share yes e agudi o Obasum man ti na ni braba say no abraho sema na say recruit but e be stress empany for mun start nya ho nioma na enyema ntimi ne kama na Nyameba yey nanu ne be ba ma ne say hwidiem okay eni sa nkronkro wo ho no no omu taki nan mufu bi okay e bobo mo hwehwe na nanu anyumre ena aposifo eni litrifo kabom ene ne omudu onu ambo prum gwangwangwangwan wose me oba waso yoba pie bia ne enwe akopie bai na oye be ma ne so mu kan anko no mo prum gwangwangwan enkura ne yesei mo pejam panse no mahwe te se owu refi bia mu na super mo born hono no na nya asem ketu akomu wie na maamefo no ena na ya mema no maye dan ena maame eze maamefo do mo emotional being sada ena omo nwene de emo ye ya na nya ho nemu ofa ne ba akọ na omo start se omo kaza na mu di abanyatem ana mu di soldier for na police for atene atemidere nya asem ketu akora ena nyam betua moka ena mutiri so me ma no maye den ede na maye nya galamse keke do mo ye amo ye ne ha wana ensam ni de bre na police for say mo ye ntim case kwa na soldier for no ye ntim ti omo mwa enipa almost 300 e say ama hudiem kuro aye ghost town hudiem kuro na aye ghost town is Oduro ho no in fact e mo ye din afedie asumdwe aba hudiem kuro no mu asumdwe ho no enye asanketo akra ye say de ho amane e bo sa su bia so bia koso e wo voter regime ehi Nina na say Chromofon attack police station e wo honom say o makobo sweep honom a enipa o ma che o 191 ene say mammo mu enyina de o kwa say de wo ye soldier for money abrepa say answer attack no adoso na soldier for na police for no o money abrepa say mu ye kuro na ma nkama no antu na ma mu ho a mo ho ma mu say abem mu nyina ne ye de moko we ene nsem akoso e wo hwidiem ene sa ho nyum na Nyameba SHS ni akura bi de tuatwi okay na ye ho no ma na efre se ma hwa ade ekoso ye koduru ho no ma akoda SHS ni a o ma me no papa eja okwan seko school John nse ne ma me mo em school mo emehwe se wonu no ko school no atoto fie ntade ahye ne bag okay ana bi ko school odu school bo na ohuri wo ana ko se ne boy nchen okay etini ma me ne papa form ho eso mo be be sro mo bayi o be hwe the dabrem ahwe se ne adesua kra e de eko na university man for coin
Obuko do visit hon ma na amakonto wo hia yesi amakonto ni ho enti we na danfo baako we si menka na we si menka anyesa ana obusan se ede na ekoso menka nkyere me na me ba no me na me ba to school ana kwa ba ka se da oba ne de oba ye on train school mo ba se ne boy bi ho no mo e wo akire ha no ana o lead na me papa se fameko na akurai ede school ni ya chese ono pese na danfo yi na bra bosi ni yie ode ma mi kwa no muduru ba bi no chense na me de kwa ha na obeka se me na me be kan enti na dan no le si ho no mo nko ena papa ni ma mi giriri on bop no gbangban first person opie ya abrante no opie na papa na yizira abrante no bo ene so tro de nya azanketo akra say wam me ba no way say akra so la tampro apunu na ti no the full speed no pie freedom wo dwane ana na ma me so tche no ene nya azanketo a na say papa na ebu be ma no na abaiwa ha so maame na so tro no na say ekosi ya wam wo abra edo abetu school suade wo se fiata de na atia no na wo tie abra wo boni na say nyamba o se ne boy ho enti papa no do na asesa papa ni hwe be ma na sum no na maame no so ni ba na sum ni baba na sum ene so tro de nya sanketo akora ha so tro no say ekosi ya nezem plano o promu yenzo so na still na no apese okwafa asem edema no ho ma we ene nsema te se atu SHS ni akwa bi den ka be ya ka mesre se awofo no wo do ba koto school ma especially wo yo ba ko hwehwe no ament na fie nka se medinedi wo ho mba fie o mani me innocent wo ko do school different cry enti e be sa awofo nse wo do ba koto school ma wo de enya fese tenumpo boss kata said the man for both sheep in the oh, problem and has our oba. Yes, I'll bet in a watch. Yay! Your last story ready to be an essay. Your dear is not program our car to us and send them common. I didn't know. Now, what one will be our tough for a man together. One will be our tough for a man together. Mia will be there, Dabby. We know who are down for a tough for a man together. Dabby. Now, draws us away. Draws. Ane mahubida say wato do say we dey ya chef Abraham ho mahubida ho meme bro Nyameba bra abranche bi su tese nusu na nisu nya sam keto a okay okosra ne ge oba wona ne te ana wo kwa akosra no okaka ka bi wo ya du ni fie no ene wo fe no force no ka chense na owo hen ana wasu hene de ense da nya den na wono no sesei no okone maame yare enti woko no akwasra no jerenyo bi e wo se hia no aye de ama no okay ana se me se ankasa wo hen was me se me ko me maame ho ana se okay wate enti eye no ana branche hu se mia menini me hu se wo fie wa dress wo pie fie about o pie fie wo dem akwa abonten wo se wo maame ho ana o lata ba bi na odi na chin kakra ofro ka no so furu different ka no odi na chi ana o mo ko se o ko maame ho no nzu du maame dey achi afi o mo ko mo se akra China mo sometime dey yesi o si ya na se driver so gina no nzu si ye o di na chi o se ajoa enye na so ko maame ho na ha de opede wa ha wase anse me ko maame ho na ha na me fa no se obi a wo ko mo maame kwan da ha edenti na China mo hanum na waduro ono se famfon ma no ato iPhone de amage no ana oje iPhone Nyameba oje iPhone ni wie no still na again no eje ye no ho na se uram dross mame enya phone ko se dross mi se media uram dross ma awo ho a wa je no dross eni mu honum na come sema na ukachiye me
me said that me faka me deal with it. I know what say to woman me are. Who come and meet us to how bad they were. I'm not joking. If you do, I'll do something. Let's go. I told you I'm going to a place. Why? And I'll be so bad. Who can say so me are on the hospital bed? Stand there. Give me the phone. Give me the phone. Hey. You are very, very foolish girl. Stand there. Hey. I'll slap you. They mean that what can you say mommy are hospital? I'll be there. So I can't go. My video, I don't know you the coach left. Woman that will feel. Stand there, give me my pants. Hey, stand there, give me my pants. You're a very, very foolish girl. Give me my pants. I dislike that. Give me my pants. I don't want to. Oh, give me my pants. I'll slap you. Who are you? I'll slap you. Why are you mad? Who are you? Give me the pants. Give me my pants. No, I'll run a dross on no the amano. Number. I'll run a dross on the amano. What you fool you give me my pants. Wow, dross on the ama boy no. That's why I don't say baby obekono. We do the anti-pain ebeko. We do every no no to be nice or the ashe. Next Nyameba, boy say bre po be ku hu nyina hwe oba say oba no be kama no aye no me na aye yi na say obi atwifam de in fact ene guys afi odu eyi afi na obetu manfofo say no entina say Nyameba get boy no waje na iPhone and I want to na was agene pant was why video or the kwakwa kire ge ne maami ama na hu abraba wona no etia obo entina say nsema fam ho anche say yensa kan na no pay no and the abeso mo Amansan Dawuro na say we ne di gina so na say di nsem no nyina asi na nkomo aka gina no ye ato nente wo ye be ma na so oba no ye ya opa o to tra ne ma na age se tram skirt ni kwa ona tomana no girl no skirt na skirt ni kwa ona tomana nko je na ande nkra na se wajaje enti waje ne pants waje ne dross waje ne phone the phone ona tomana waje na ade and waje ne dross we mani we ka se boy ni immature share but ye be ma bi ne tobi ne hwe ade share obeka jensan enene we immature na enene be ma de ni kwa so yes na se de bi awde be ma hoto tv na awde ejai no or the tough or the be ma hoto fo a otofo no ma na ejai no dabi enye ne sa ne bi mu ye dabi enye ne sa so oje wa ade o house be ma ni bi na beturi mu oba na hwe ade sa oje wa ade o awura na no nyamia wo so ko ba obra na akoto wa ade enanka iPhone 16 na mekuta no iPhone 16 unu say obi getire wo Kumase obi getire na akoto de ama wa wo de ko be ma foforo ho no wa hwe na wo da ko wo sa na kutwa photos class aka ho na say Nyameba odi we ni di gina so na say ye de ensem na si na say na friends boss kasam na we say no so come chichem days any we recruitment any first day it's a hot a process no first day kura no there no to second day no kni third day kura dey my today security service dey ye besre ye mpeli phone no mo mem kwabna ne ba ko no face ka no nko akodi ye besre mun fa say sika na mun nwene mun nua no nketo mo wie school hu enye se won ko school okuta certificate o wa hoodin so ba ye adwuma ye besre mpanimfo no sa na magiska na ekwan a wo ye na makodi mo ya na mayese na madi we se na mayese na madi ye besre mpanimfo ye besre mun ma mabrunya adwuma nye because country no ni future ne nye baburu bi o wo Ghana bia no oni ani da so oni hope bia o man mu babunu bia wote Ghana bia ni hope enti obi ani so de so betu kwan fi o man mu akwa abotire enti mo man panimfo mo ma ye ni da so mo ma ye ni da so mo ma ye sa hope no na brana brante ne person mo bo no Ghana mabu ho odin o mo pa adwuma ko hwekweti a enwuma manfo so a yesi mante ne mabawa empa adwuma hwe adwuma de manfo ye ko construction site ne ko hwe obi ewie school still ne certificate ne gude wakotie school fees for 3 years so baba ye adwuma enti e besre e man panimfo no mu mrante ne mabawa ne mobo se de mo ma no omu wie school mo pa adwuma mo ye no mu se enso so ye mo ma na mo mpe bibi mo amonye de enye right na in your mind cause time bomb na eche so no ade be speed o man mu e be chen appetite odi yankwa na afi yankodi nkomo emra na afi ye hwe de hono eko yade penifo be di nkomo anopei na ni nyina fa Ghana Armed Forces ho ensem no so
Nina for Ghana forces on some so bad. Nyameba unim say anopada me ni edi nkomo. Na unzo no akọ police recruitment en bi da. Oh. Me say na me stress a unim ono akọ no police depot ho. Oh, I think 4 to 5 years ago. I think 3-4 years ago. Now unim okodru ho no. I say omo han man omo tiam. Wa tia no brani mu. Na ogina ho. And on height nti say me dey bi. Wa tia no brani mu no janto so who say obi police to so omo ni namu. Omo a wo tia ko ani mu. Ko ani kofi. Unyanko screen impo kofi to who's a police for never know watentene kakra na watentene kakra that's why attentin na say when say na police ni bi so free na chiba police ni bi so free na chiba say watentene odu asia aha kofi uja hanu ye dai enye na say attentin for etiatia for kofi I didn't know and it's on the stock of cancer. I wonder if I said how to do this. And it's on the stock of cancer. No. Oh, yeah, uniform. Yeah, uniform. Also, must light ting. Uniform. Only uniform cry. Since a boy is a tearful, and the police don't pay attention for. And the military don't want for height. Military, they are a more different from police. Your mob bomb said, teacher for you now, police for doing the moon of you, man, attending. The woman asked why level. Yeah. A job I know for. Okay, Odi. Young Coding come over, Manasoka Kana Fair share. Minia Clinton, Manu. I will zoom in a swap. Yanino Edin Como and no play. Don't make a good morning. Clinton. What's the car? Okay, right. Katakyie 90.9 FM. Yeah, Clinton, what's the car? Okay. Hello, Clinton. Nyameba. Okay, right. You check your myself. Yes, I bet me I can't cleanse it down. You know, edging come on and pay. I would you know that's so. See at here, I will and pay. Nina Alpha Ghana forces. And send some nothing. I send it. Esi eti anope Katakyie 90.9 FM eso eni eguso atoto a man say yes Ebeka Clinton na fe yedi enkomoy edie yenko KK pepra ho anope na fe yemfa enchance papa abedwa so no yemfa entomo anim ni nyina eye KK pepra roofing company limited na say de tie kra na say yebie yapono mu apono no mu yebie ne kakraka Ghana half na ba bia de wonim say KK Pepper Roofing Company Limited no ye wo hono na tie se ye be a shop kakraka e wo Abuakwa ye be bie kese ba ko e wo Abuakwa na Abuakwa no ubiduru Abuakwa traffic light na se wo pay a ni fase wo no ho e na KK Pepper ye shop kese ne abuo na Abuakwa no te se e wo aye di dwumadi asom atwimaman ene eye asante mamu nyina wonim se wo free eye go so emem achirensu awidiem kwa no so nyina ba kunsu yo so eno mu nyina ba besi mankranso na afa wo so free eye sunyane kwa so na wo ba ba befa dua ya nkwanta no mu bechem no na wo ba me pa cho ye nyina ye beduru Abuakwa uduru Abuakwa pe wodi atwam na bra eye Shell filling station fa ho ubeduru Shell filling station fa ho pe a me pa cho de tie ne se ubetumi ahunu traffic light no e wo ho no ubeduru a so free sunyane na eba o be fa na free bo unya beduru Abuakwa traffic light no ba be pie so se twan ube pie traffic light no so na no me pa cho ho ena Shell filling station no so e wo be traffic light no wo no Shell filling station no ho
ni faso wana no KK pepra ye bua kwa shop kese no ho ena ewo enti mesra ubedu ha akwala akura busa no se ope KK pepra roofing company limited ye shop foforo na ye bie no na fe yetimi ade wo atoso na bibia akoso kama ba ye upe bia de ba ye wo alozin roofing sheet e wo ho no grade 4 grade 5 grade 6 solid e wo kama ye wo IBR roofing sheet and afi roofing nails no ni nyina so e bi wo ordinary nails bia ye ton bi ope wheelbarrows me pa cho ope ye shovel ne de kaka ho ni nyina bia me pa cho wo sabe tumi aka e wo KK pepra e bo akwa shop kese na ye bie no na ye se if you rafo ene eye mo a mo soso eye mo di djuma hodo nyina no me pa cho oba pe yebetimi ne mu aye hyehyeye na afi ekwa betimi afaso a ebeboa no yenso yetimi aye edi amao na bibia etimi akoso kama na ewo ho no Katakyie 90.9 FM wasugusu a utie no anopay fre KK pepra ebua kwa shop no ewo 0243 255 309 0243 255 309 0243 255 309 nafi unsa ebetimi akai na bibia akoso kama pa ewo eho no media kwesi no munyina wo ho no ya chiachia munyina anopei na monso mo bo adwuma pa eho no eti eno ehonsem eno no right yanko enafe yanko ni nkodi nkomo emu da hode a ye hwese betimi adi nkomo anopei ya na yenya Clinton wa homo no so dia na ene no adi nkomo na bibia so etimi akoso kama pa. Hello Clinton, good morning. Clinton, say what mean? Good morning. Morning. Nyameba na ho ye. Nyamia daruma. Ye ho ye pa. But you afedi what mean? Nyamia adum e se won ka. Desi no nze ahon fe na ba mo. Esamo. Say and this aban they say am bibi e ko boko Nyameba. Ozi ndi si abenwa dai abuame azi abua say no say sayena bammo. I see. Clinton, mama, a minute. Now, yes, why? You best have a sia. You best have a ho. You check your connections. This year, why? You best have a ho. Wasubusua utieno anopei ewo Amansan the ruin so. Mama, yes, Mra Nafi. Yentu adwumadi ne so anopei ewo eho emfa ema. Dream of it and I'm
right, Katakyie 90.9 FM wasugusua utie no anopei. Egusu akeka ne mabom say yebetumi ade honorable Clinton atoso na afei yetumi edi enkomo anopei na bibia so etumi akoso kama pa eti adam dia yenko na yenni oman mu enkomo no kakra na afei yenhwe de ebesi aye. Honorable Clinton no temi ka good morning. Clinton. Hello Clinton. Hello Clinton. Okay. Mon check him na yenhwe. Say yebetimi ede no atoso anope na fe yetimi edi nkoma. Clinton, good morning. Hello Clinton, good morning. Okay. Right. And yeah, go so to tweet here. Yeah, na yeni mega den komo so somra sisi a why. Yemra no na chese bibia atumi ayeboko na ne ya pia tum na fei enkomo bi o se yedina no pa bia no yatumi adi na yahwe sede no ho nsem sitie fidisem na high kakra to boye de ayebedi. Okay. Megad Enterprise mpacho eye adwumaku ayaba yaba ye na ye bua pa na fe yatumi ama eye wadware wa honidi ho sensem ni nyina atumi agina na so ya liquid soap me pacho kama pa ehwam yetumi edidi dwuma na dwuma ye liquid soap ne edi no ene se ade bia wodi a ehia samana bia no mpacho liquid soap no betumi di aye na tie se obese wohoro nkukuo mu obese wohoro oniema mu bibia obese wo use liquid soap no de horo nsa ema bibia koso fine no eye Mega Enterprise ene yakofa sa liquid soap kama no etumi ede aba na bibia so etumi akoso kama ewo honom enti me ba cho hye no so sa wo pe liquid soap ede dwuma me pa cho eye Mega Enterprise o pe power zone na eye papa yetimi de hohoro eye o battles washrooms ni ade nyina ma bibia etumi eye fine me pa cho eye Mega Enterprise ana yetumi akofa bi so etumi ede aba yetumi ede aboa omanfo no pa na hye no so mame say ye wo deto so a yede aba deto kama yede aba deto no so mpacho odi dware ekumu mowa eyiyi ho nka nyina ma bibia ekoso fine na ye wo shower gel eno so betimi de dware ama honam no etimi atoso skin no bibia betima ye smooth eso etumi ede ama kama pa na tie yesi ya bue ya punu ato ho ede ama shop owners wholesalers ene friends say retailers nyina mo betumi enso aba no mabetubi mo betumi akwakoton na bibia enso etumi akoso kama pa enso ede amamo ewo ehonomo na yesi wa opese obaje bi ekokoton no bra na yanyina wonye hyehye ye betumi ama obi akoton na wonso watimi anya usika wonfa so na wode yesika so etumi abrɛ eno eye Mega Enterprise shop baby a wo bia opese unya bi na wonso utimi eton no frɛ yen ewo 0241 512362 0241 512362 0241 5123 and 62 eno eye Mega Enterprise and who asem ena ye kan sa etumi ede achire wo no ya mamoni ama phones papa mo aso atumi akoton o koton abenya wonfa so bebe na afei eno so atumi aboa wo na tie
ɛnam sɛ nneɛma yɛ papa nti yɛ san repair adeɛ yɛ repair phones ɛwɔ hɔ sɛ wo phones no asɛe na pɛ sɛ wode ba me repair ma wa yɛbɛ repair ɛde ama wo wopɛ hands free wopɛ chargers wopɛ phone protectors biribiara ɛfa phone ho deɛ bra St. Louis Ventures asoɛyɛ na yɛma obi na biribiara nso atumi ɛnkɔ so mepakyɛw ɛnkawe ahemfie kwan no so yɛ shop baako ɛwɔ hɔ yɛne ɛyɛ drugstore ne deɛ animhwɛ saa nso na wokɔ ɛyɛ agogo so a ɛno yɛ baabi ani kwan so nyina hini kwan no so wofra agogo so a na wokɔ nyina hini woduru agogo so station hɔ nom no apɛ a yɛne bɛrima nkwan chop bar ne deɛ animhwɛ ɛwɔ agogo so yɛ shop baako ɛwɔ hɔ wobɛduru ɛnkawe so a Adom House first floor hɔ ɛhɔ ɛna St. Louis Ventures yɛwɔ GCEO number ne frɛ ne 0241 90 76 00 0241 90 76 00 ɛno ɛyɛ St. Louis Ventures ɛna make for etimi ɛde ama anɔpɛ ɛno right enti ɛne yɛni nkɔmɔ na afei yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛno nso ebesi akɔ na anɔpɛ memfa nkyɛ so nkɔ ɛmfa ɛma Dreamwear clothing for nyinaa Madam Priscilla Ajua Broni Nana Kisiwa Samira Ohima Esther mu nyinaa yɛ kyakya mo anɔpɛ yi ɛwɔ ɛhɔnom na afei yɛahwɛ sɛdeɛ ɛho nsɛm ɛso esi ɛteɛ yɛni nkɔmɔ anɔpɛ yi Honorable Clinton Otimenka good morning Nyameba mete mo afei yɛ Bajo an de se mete mo kan yi pa okay yɛni ɔman ni mu nkɔmɔ kakra anɔpɛ yi na yɛhwɛ Ghana Armed Forces recruitment won sensem a ɛda abɔnten so akɔfa atɔrɛnkyɛm bebrebe ɛde aba atɔrɛnkyɛm a ɛde aba no sesei as we speak enipa Ghana Armed Forces are report say enipa ensia ɛna ahwere ɔmo nkwa nipa bɛyɛ sɛ aduonu nwɔtwe 28 ɛwɔ critical condition emu bɛyɛ sɛ 5 ɛwɔ ICU na ɛsɛ we kura yɛ de ɔmo atumi akan no ɔmo de ahyɛ ɔmo ho a ɔmo antumi ankan de yɛ nim sanse nsemi akɔfa ɛyɛ soboɔbɔ ɛfa bi ɛde abrɛ aban wei sɛ na nka hyehyɛ bi wɔ hɔ a ka aban no betumi ayɛ to prevent all these things as a communications member for the NDC no asɛm yɛ wogye ne sɛ Nyameba medas bi na machete for ma ajimre a omunti Katakyie FM ene Nyameba ma jote menka mete unka menu ayenka o majibre omunti Katakyie FM ene anope na sede medical kan ye be ma yenuanu ma ato enchem we ato omo abusuafo adofo a omo efiri sɛ abusuan no mu nyina na ebe ma omo ya akɔ na ya sere onyam Clinton mete unka o hello Clinton okay right anɔpɛ deɛ network no nhyɛ da mmoa yɛ saa but ne nyinaa no yɛgu so a yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi aconnect wɔm na yɛtumi adi nkɔmmɔ anɔpɛ yi as we speak deɛ ɛyɛ nipa nsia ɛna ahwere wɔn nkwa emu bɛyɛ sɛ 28 condition no ɛyɛ very critical na wei kura ne yɛ ɔmo a yɛho ɔmo a Ghana Armed Forces atumi a recording Ghana Armed Forces atumi atrɔtrɔ ɛde agu nkrataa so na afei yɛde wɔn nso akɔ akɔgu hospital enie na deɛ aka ne mpo deɛ a yɛn ho ne deɛ yɛnim deɛ yɛn ho ne mpo deɛ yɛnim but yɛn to aso na yɛne Clinton ɛni nkɔmɔ hello Clinton aha afei deɛ ɛyɛ ɔma yɛ dɛ ɔma bɛtena Clinton yɛni nkɔmɔ Ghana
armed forces adwuma ekuo no na ɔma perform sɛ ɔmo kɔ body selection ato nkyɛn ti akoto ɔmo no na de ne kuna ga ne mu ɔya ebe sɛ Onyankopɔn sɛ ɔmpɛ baabi papa na ɔmfa ɔmo nsi na Nyameba papa binum ɛbɔ aban no so bɔ sɛ aban ne mmom ka ho bi ɛna saa to nkyɛn mu yi ato Nyameba wonim sɛ ɛnra da na nyɛ ɛda a edi kan a Ghana Armed Forces screening and after body selection and the amount for my opinions of some Ghana Armed Forces. There are frequent with the never and a day at Winchensey a buy. And the Selba Binus war because Oshenko for a tour forms now. Man, that's my US with the mobile and fast one. Mr. Metal. Form to say, and look at the issue one day and the year screening the body selection at the ma. Yeah, there I can say the Papa Song Ghana Armed Forces. Okay. And yet, and I said, up 2 days to say the year screening at the ama, but you have to enter me number. And I should be there. I don't know why night. The part do I could go on. And some people see it when I'm answering in I buy, but the money after that, the man, okay. Clinton, the show a lot of measures I will able to be putting in place to prevent all these things. Adenti, and I was to say, Omuja and Sama of us in media. Mese Nanka, the amount of ebo abeyi subu efambine say. Nanka a lot of measures ewo one combating the akwam to prevent these things. Na eba ne saying, and I am fast and shading in akwam. Na na me na se. Utie, so when ya daje eti mpemfo no mudi animu no, when ya daje eti omo a. Wa bra omo ba e wa mpemfo no hu se enipa no egu afọ omo so no. Omo ka kire omo se omo a omo epe nebi ni omo pe air force no. Anke be ya nkomu nkofi na nke na me ya adoma efiada ene ne memene da so omo aba. Enti me yesene de Frank me eduru me bi no na me fan say e kire me so kakra because say ye be we can part of the top forms now almost 60,000 and a top forms no. Okay. At that time. Osha and na greater Accra e work then and part of the na almost 7,000 and an appreciate at that time. Or mobile body selection and screening no any documentation of more documents and a amount. And said now can and then the one who said more my bus screening doors no and don't come to baby. Modo sent me at the time and as I did coffee na Yamea the man is the other men in memory that no mapa no mama bay. But okay, no what I did dinner of our matching there 2 a.m. I was sorry about dinner or baby dinner hole. Mr. Ose Katakyie is a one time coffee and a minute that's no abandon. There's also almost to maybe almost be out a crack. And you. If you maybe a no walk na I said what can you say because and I'm sure video okay the way no move fast so the way if you no make it ma na we there at that time no and I would say Ghana was cry the plan e wo at that time no so just boy one from back na come can situation down no plan no more nonsense oh that thing at that time. And the idea let me say a family no bet to be so born kakra Ghana Armed Forces. Okay. Because they all can say any papa 7,000 every screening after that time. Now ultimate schedule a day and 2 days pretty or more. Let us say a home country a family trade. A family because in case everything has to say if you are more person more no. Ya mama date say bia date mom family ebinum so bia mom family na dey but we dey ya yen into 2 days that 2 days you know o pa get of money na dey o ja for qualify o ja message
your qualifier when your messages and coming number that time. And the funny about the bush, and the other telephone who actually no cars or moon cookie. Na Friday, Saturday, no my bar. If you don't want to more say this issue about it. And the said they are buying a up internal committee on the share. They want property and they are at your entry and buy in the committee. Na committee now find the findings from that. I share the property and they stand to me buying. Okay. Clinton and Chameja Amwako, network now answer that why papa, but answer now Bekono. A nipa about 60,000 na yes so my PK forms no. Krata binuma yensa kane e binumu aye tete. Chira say move 4,000 ye be form. Mama ka ne be om dey. Mama bajo o say form from no my day. A nipa 6,000. E move 4,000 and aye tete say ye be fa wom. Clinton mama ka ne be om dey. Nyameba me that. So get Ghana and for the or more statement on the Bible things that within from next year coping 2028 year 12,000. Na Nyameba me busawo. Katakyiefm mu bi. Mo ye interviews. Omo nyana mo tini fa o. Ya ntimi afọ mu nyina de. Aha. Na one for me boy. That means that at the time no and then the part of form na you put me for me tell mumla and I make Ghana or na munim some be fa 4,000 adentina 60,000 amoton but okay me be fa 4,000 here to 50,000 aye na Nyameba me busa masem yeah, you say the form 12,000 never on internet. If I say let us use the 12,000. Okay. And the form 4,000 never on internet. Aye. Not 12,000 never on internet. Say, Omuna, if you 2,000 and qualify again. Okay. Send your maffa and KJB at 10,000 B. There be 28 young Nemo Munina and copy form to be. Once I qualify, you are free to go. So, you 25,000 year form 12,000. Abba at that time. And then not or more qualified, if 12,000 normal, because if 14,000 grand a better, and 12,000 normal qualifying. Young power. I see. Clinton, you better amwako na then abeka chato na yenko. Okay. You better amwako Clinton then abeka chato. Nyameba de make chato ni say ene atempa budget no. You are case that of forcing ba Ghana maybe from this man take financial clearance be buy be Ghana maybe meduma. No. The Ghana boy expected something from this budget. Na minim say afi enko na ye no. Na financial clearance aba Ghana maybe here. Omo be ko other institutions ni mo bi akwa ye adwuma no. Na ebedoso. Okay. Na Nyameba bi to me country say that be you was the president. Sahu. Obi na to me country on me country. Mate. That's your president Awatewai. Esemwara. And I'm see Esemwara. Clinton America Savedas. Right. Honorable Clinton, man, a communications member for the NDC, and a player train Komokakra. NCC Yaba, Ibedin Komosisia.
Right, Katakyie 90.9 FM Suni Amansan the road jumedi wasugu so wuti efrem Nyameba Eric Oduro Jr. Yankwa NCC na yeni nkomo kakra Madam LC ewo ahase. Madam, good morning. Good morning. Bibi ayeboko. Nyame adom now so. Nyame adom. Yes so ye ho ye pa. Nyame ase. Okay. Right. Yeni nkomo kakra. Last week, and then you share ye emphasize maka krabi mo boss na fe ye hwe ye beto aso afri ho nne na fe ye nkwa yenim. Achoyo metia Katakyie etiafo nyina. Ti last week no ye share chapter 5. Okay. Kasafa fundamental human rights in Ghana ho. Okay. Na sa chapter no there were 3 parts. But last week we share part 1 and then so a better also part 1 who na okay adafo no ya call other parts ne so right nti who say rights no ye constitution no etintim so rights are e wo say obi a wo Ghana bia regardless say we citizen and now on citizen e wo say o enjoy any there se wonye citizen dia untimi enjoy na enu yehu say yes untimi njina ema ye nto so aba untimi embeye otitri in a public sector to say president ambassadors ne de keka afen so untimi so ento ya aba ate say obe naturalize be ye Ghana ni ena ye share principles a guide sa human rights and freedoms no ho ye share say universality che say obia ewo ho kwan say unya rights and freedoms a ye kan ho asemi bi equality and non-discrimination eni say ye yiyim obia en so nchen obi de mrane se no sa na wo say ye didi obia ye share human dignity ye hu say wabeye onipa de e wo say nidie eni obu obi ese wono emra no edemawo ena ye share the rule of law e hon so tre say de emra ne se no nko a ena wo so obia ediso irrespective of who you are na fe ye share say balance with public interest ye ka say emra ya ye de ma ye say your rights and freedom si ni nyina ni say etietia Fawudi a ewo man no mo e ma sumdie ba no that's the public interest and he say eni ne boy bra until last week kakra yetimi e kan ho asem okay that just say rights ni nyina no so ho nsem no media de me depa wo mu ne say say bia nipa no e wo Ghana no mu dia sa rights no o shimbi sa pepe okay ene ye nto aso na ye nhwe rights no ebi ne de hin you into rights no the betimi abobo so akosi no next week e beto aso afri ho why that's it into the kind a right to life she say akwanya ye de ma o se won kwanti se won kwade a ene emra no ema ho kwan se enyome bi ese na efata on ye de ema o enu nti no sempo ukojina courts mpo enuma e wo se de ye de ma obia no beje wo nkwan free winsem say o punishment won say your life imprisonment and it's treason the higher treason I can say who be two constitution egudi and they sentenced to death no okay say nyesa boni ni bi de ene emrane say you have the right to life into whatever sentence I de be ma ono eni say eje wo nkwa efrim afe ye share equality and also your rights nibia and na medical abobo so say obia obia and obia so nyobia in the sense say untime mbeka say oye o man peninti no yen hu in a way different from citizens okay obia sene emrane kan sa na wo say ye didi obia and then there were equality before the law okay and also ma can say your rights ni bi say you do ko jina mbra n'anim a
Sembrani say a no one no say ye de efa ubia ye de ni begina mbra nanim no sambra krona ene wo say ye de ne efa ena ye wo protection from state seizure. Okay. On say ye why see ye bubu edan ye say e wo say one kwaje asase no ne kwan so a emra no ma ho kwan say authorities need take some steps no but say wa kwaje wo bia krata no ye fenchem na so bia ba say obetietia wo wajapade so obesizi dia emra no ema ho kwan ti utimi de ne ko ema court no eka bi ma e na afa ye wo fair trial. Okay. Fair trial say ye chiwa enye say wa ye boni ntine ye chiwa ye de uko prison e wo say ye de uko gina court nenim na ye ma wakonya e ma wu nso o kasabi eyi wo ho anu e bi kra na ye ntwa to so obi e na ama wakowie hono enti eno nso ye rights enubi then right to privacy and property so o ye obi a wote Ghana nko a de amra ne say e wo se wunya o privacy mpacho eno no che say eni se obi timi bora wo secrets say onimu nti bibia na ode beto abonten abra wo ma ho kwan there be emra no enkasa e na afa o property nso obi antimi mbebo nrem ofie wo ho na obi ebo erum say o ba ofie kwane ade emra no ma ho kwan santi ano ne the right to privacy and property no and okay na say wa utimi oni ade a opese oni a emra no so ma kwan say oni sa pepepe and afa so ye wo no slavery or forced labor. Okay eno ye de ade a no try say ni say ye ma wo ya akoa e wo man mu e wo say o de ho na de o pese wo ye na dwuma na o pese wo ye no so enye se ye hye say ye na emome o se wunya enigye ni opepa bi na ofe wo de ye eno ni no slavery or forced labor no nti ene de emra no kakra mebobo so eno no. Okay right any ye befa we no na fe ene no ye de asi next week you better aso de free wa so yes sir okay right and ye enter ye be wie e de na obeka twato yo nti de make twato ne say ene no ya behu emra no tumi bia edema ye nse ye timamfo a ye wo Ghana anase ye Ghana fo enu nti ema obi embeje wo fa ho die mfi wo nsem so obi tietia so a enu nti na court ne wo ho no utime ko ema ye ka bi ema okay right any edibesi enti chia na yankwe yo nti me chia ya director Mr. Emmanuel Redu NCC for workers ni na me chia mo na me chia me kunu Mr. Sakwa. Okay right ye better say Madam LC you say free ene ko die me ne wa na bewu ebi a director be ba o say ebi a director ba so oba kura me no na bewu yen yengu ene me ne wa de benya nkwa okay ye better say Madam LC NCC emperifo no ebi ewo municipal ni mu a in fact ya wada bi a omo boa yen pa ema ye hunu de ye nka ye nimo omo ma ye hunu ewo mra ni mu ti ni nyina so enti ye beda na se Katakyie 90.9 FM wasugusu a utie no anopei enche dwumade no ye de esia no na before that no memfa we enfa ento wanimu eye enkaibo na eye nkaibo yi we every yen administrator for community hospital na osiyensi yenyina ne yetiefo nyina se oba pani Dawuro